Daj spravicja molitva moja, jako kadilo pred Tobою. Воздеяние руку моею жертва, вечерняя. Господи, возвал Тебе, услыши мя, вон ми глас умоления моего, негда возвати ми Тебе. Hristos Vaskrse. Nastavljamo sa temom post kao hrišćanska vrlina. Prva asocijacija na pojam post jeste određeno uzdržanje, prvenstveno od hrane. Opšte je poznato da postiti ne znači samo uzdržavati se od mrsne hrane, nego i uzdržanje od ružnih misli, riječi i djela. No kada poželimo da zađemo dublje u suštinu i smisao posta, otkrićemo još mnogo toga što čini post u drevnoj praksi i tradiciji naše svete pravoslavne crkve. Prve Hristove riječi kada je počeo svoju propovjed bile su pokajte se. Ali šta je pokajanje? U žurbi našeg svakodnevnog života nemamo vremena da o tome mislimo. Jedino što smatramo da treba da činimo tokom posta jeste da se uzdržavamo od izvjesne hrane, da na neki način istrajemo u navedenom ciklusu, a poslije toga da se vratimo uobičajenim navikama u sopstvenom životu. Međutim, cilj je potpuno drugačiji. Post kao disciplina u čovjeku treba da pobudi promjenu njegovog bića na bolje. Da čovjek napusti grešni način života koji maša cilj svoga naznačenja i da se obrati u vrlinski život u crkvi Božjoj. Post nije bezuslovno pridržavanje strogih pravila dijete. Takav post ne samo da je lišen dubljeg smisla, nego je opasan. Jer čovjek potpuno odvodi se stramputicom koja je usmjerena na ono što je materijalno. Sveti apostol Pavle upravo o tome govori u svojoj poslanici Jevrejima, ukazujući na cilj koji podrazumijeva oslanjanje na nevidljivo. Post ne treba gledati kao puki običaj ili tradiciju, koji više ukazuju na vezu sa prošlošću predaka nego sa Bogom. Post također nije godišnja obaveza kojoj slijedi ispovijest i pričešće. To je svođenje vjere na površno ispunjavanje zapovijesti, što u stvari je put za obilaženje istinskog smisla posta. Da bi hrišćani uistinu bili dostojni Hristovoga imena, treba post da shvataju kao način života, a ne formalno, kao nešto što čovjeka automatski uvodi u zajednicu sa Bogom. Shvatanje posta kao dužnosti je farisejsko poimanje posta, odnosno pogrešno. A to je kritikovao i Gospod naš Isus Hristos. A kad postite, ne budite sumorni kao licemjeri, jer oni natmure lica svoja da pokažu ljudima kako poste. Zaista vam kažem, primili su platu svoju. A ti kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umij, da te ne vide ljudi gdje postiš, nego Otac tvoj koji je u tajnosti, i Otac tvoj koji vidi tajno, uzvratit će tebi javno. Da bi tijelo moglo da se izbori sa glađu, ono treba da bude obitalište Svetoga Duha. Bez molitve post je besmislen, jer je čovjek lišen jednoga krila
kojim duša uzlijeće ka Bogu i moćnog oružja u odbrani od đavola koji čovjeka obmanjuje i odvodi od spasenja. Post je neraskidivo povezan sa milostinjom i zato nas stari hrišćanski pisci uče da višak dobara koja uštedimo na umjerenoj ishrani u periodu posta možemo da udjelimo kao milostinju siromašnim i bolesnim, te tako, uskrativši suvišno tijelu, darujemo potrebno duši. Podstrek za post čovjek treba da nađe u molitvi i u bogosluženjima crkve. Gospod Isus Hristos, žrtvujući sebe i vaskrsnuši, oslobodivši nas ropstva grijehu i đavolu, otvorio nam je put u Carstvo nebesko. Zato je i post za svakoga hrišćanina određeni podvig koji njega upravo vodi ka svetoj liturgiji, gdje navedeni post dobija svoj smisao i punoću. Zato je neophodno naglasiti da post podrazumijeva svakako i uzimanje hrane besmrtnosti, to jeste tijela i krvi Gospoda našega Isusa Hrista na svetoj liturgiji. Pogledajmo šta su o postu govorili sveti oci naše crkve. Sveti Vasilije Veliki napominje: korist od posta ne ograničavaj samo na uzdržanje od jela, zato što je istinski post udaljavanje od zlih dijela. Post obuzdava slastoljublje i stomakovo gađanje. Međutim, on istovremeno oslobađa čovjeka od tiranije duševnih strasti i rđavih misli. Njime se čovjek čisti i svoj uzvodi ka nebesima. Evo kako nas sveti Jovan Zlatousti uči šta je istinski post. Kažeš da postiš, uvjeri me u to svojim djelima. A koja su to djela? Ako vidiš siromaha, udijeli mu milostinju. Ako se nađeš sa neprijateljem svojim, izmiri se sa njim. Vidiš li na ulici neko lijepo lice, odvrati svoj pogled od njega. Dakle, ne samo da postiš stomakom, već i očima i sluhom, i rukama i nogama i svim udovima tijela. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Noge neka poste tako što neće hoditi putevima grijeha. Oči neka poste tako što strasno neće posmatrati lijepa lica, niti u zavisti gledati na dobro drugih ljudi. Kažeš da ne jedeš meso, ali čuvaj se da ne gutaš pohotljivo očima ono što vidiš oko sebe. Posti sluhom svojim, ne slušajući ogovaranje i spletke. Ustima i jezikom svojim posti i uzdržavaj se od ružnih riječi i šala. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje? Sveti Fotije, patrijarh Carigradski, kaže: post blagoprijatan Bogu je onaj koji podrazumijeva, pored uzdržavanja od hrane i udaljavanja od svakoga grijeha, mržnje, zavisti, ogovaranja, neumjesnih šala, praznoslovlja i drugih zala. Onaj koji posti samo tjelesno, ne trudeći se u vrlini, liči na čovjeka koji je sagradio kuću, ali u njoj živi sa zmijama i skorpijama. I za kraj nekoliko praktičnih smjernica. Prvo, odgovoriti na pitanja koja se nalaze u vašim udžbenicima, a prije toga pročitati
lekciju na strani 94 i odgovoriti na pitanje koje se nalaze na kraju lekcije. Dalje, preporučujemo dokumentarni film Post ili dijeta koji je snimljen u redakciji Prijatelji Božji. Film je veoma zanimljiv i tiče se problematike posta u duhu današnjeg vremena. Također preporučujemo i knjigu čuvenog pisca Aleksandra Šmemana Veliki post. Pogotovo u vrijeme Velikoga časnoga posta, ovo je jedno veoma korisno štivo koje će pomoći svakom hrišćaninu da istraje i da pravilno praktikuje post. Također preporučujemo i mali džepni kalendar koji bi svaki pravoslavni dom trebao da ima, koji je naravno kupljen u crkvi. Mali džepni kalendar u okviru svoga sadržaja ima i rubriku koja se tiče posta. Višednevni postovi, Veliki post i Strasna sedmica, Petrovski post, Velikogospojinski post, Božićni post, jednodnevni postovi, svake srijede i petka, osim trapavih sedmica, Krstovdan uoči Bogojavljenja, usjekovanje glave Svetoga Jovana Krstitelja, Vozdviženje časnoga krsta, Krstovdan. U kalendaru su konstatovane trapave sedmice, to su sedmice kada se ne posti. Također, danas je moguće naći i određeni broj aplikacija za uređaje koji također imaju sadržaj koji se tiče posta i određena uputstva. No, međutim, glavna preporuka vezana za sve ovo jeste da uvijek kada se kolebate oko određenih pitanja vezana za post, obratite se svojim sveštenicima za savjet koji će vam dati konkretna uputstva za vas i za držanje posta. Toliko za ovaj put. Svako dobro vam želim. Hristos Vaskrse!